Severa Štip podnese krivična prijava protiv Bulmak 2016 i AV 38 godišen od selo Tursko Rudare, probi Štipsko poradi postojenja osnovi za somnenije za storeno krivično delo teški dela protiv opšteta sigurnost. So prijava se i DD 41 godišen i AL 40 godišen dvajcata od Skopje, poradi postojenja osnovi na somnevanje za storeno krivično delo nesovesno rabotenje vo službata. Imeno na 23. avgust 2017. godina vo probi Štip vo Rudnik od Zletovo, sobstvenost na prvo prijaveno to pravno lice, se otkačila šinska natovarna mašina pri što mu nanela teški telesni povredi na vrabodeni od SD. Pri kontrola bilo utvrdeno deka vo tekot na juni 2017. Prvo prijaveno to pravno lice i vtoro prijaveniot kako rakovoditelj na mašinsko to odražuvanje, pristavanje to vo upotreba na navedena ta mašina ne postapile vo soglasno so propisite od pravilnikot za koristenje rudarsko-tehnička oprema.